sin pat ngai kublai pi barok ki perlok kibla kersan rat ba ikan channel jongi teh kan ke por klip mat ko mata ko tapi jongi kolong sepang jing keren jong we niki nong sina film mat balong ru tor ba pau nam tam jong ke Amerika balong ru director ba nong sina ya ke film ba pau nam tam ka badai sepang jing syak sitam ko jong jisu lo jong dik pena kata ka ba kerteng the passion of Christ balong ru urungai tenrai boskam jong ke balang Katolik de kerteng ke jong u kolong Mel Gibson kini ke topik na tips kam makan long topik ke ba kluit pa ru ta andrei jobi nya seprang makwa ban pensai prang jo pilang borok jengwon ra jongai kini ke topik umdai ba ngi iben you know kene jengmot ban thau ban keren ben kene ban penrem you kono ke balang kene kono ke jingai andrei bawon ra kini ke topik jing temu jonga kalong baik kumno ban pensai ki ai ke badai ke jing sisa ke bengi de ban but kham tam kum ki Kristan ki bolong kat kum na ke jing hikai ke jong Jesus Christ bat ke Bible ban nak liang jonga ngada maham tang kham tam gitu ki ba wan ra ke jing pen ngo ya per pedang ke niam le ke balang ke per kham tam pedang ki Katolik bat ki Protestan oi kene kamlong ke babha bang yo i kini singi ki por pamenta ak bakum ki Kristan lap met tang ya ben ki kho ya kenok ya kedokti kawai ke balang ya kawai pat ak jing sisa ngade banyolong teli kawai namar hak bekut ke singi barok ki bangai hau blai ku pa hau Jesus Christ bat mensim bakui barok ngilong ki Kristan mat namar kata por kata wai ngi menyelong kawai ngi teli kawai kenang bagi bor bagi but tap ke jong sultan ngade lerut ki namla ban penkelon ne ban penyaklat ini no boleh ban ngide ban ken mau ke jing pat ya pra ani kata division ke bangi ong haki balang la ni kenhun baper mau kon dikam dek bawan no boleh ndai ke dek bawan no sultan namar ka bakut ke sngi hi boleh unu bisar ngi hatu ide na ka balang la ni na kenhun ayu ndai bisar kat kum ke jingle ke jongi marwai hakani video penyo sngawi ke jing keren ke jong ni rong ba ong berjing lek jong pup bolong ulndo bakli du jong ka palang Katolik kala long kum kejing lam bakla bat kejing pen kala khongpong lut ya kejing ngai jong ki Kristan ha kaleng sodong jong ko partai namar ka ei ke ba ula le bat ula kren kam sumlong kat kum na kejing hikai jong ko Bible henrei kala long pen ban mar persya ya kejing hikai jong ko Bible tum tanya sangap bi kejing keren jong por ba ula le cha Singapura menha kene kesenam arajar pusat hau benai September kumno ukran le religioni sono un cammino per arrivare a Dio because every religion is a way to arrive at God. Dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. Hang ne upu buang ba baro kinyam ba per ka partai kilong kum kita kilimti ki ba per bengila ban poi show blay hatu kene kalong sisa kat kum na kajing hikai ke jong jisu handrai la rangi puli kat kum na gospel ke jong yones kum nang khasau bu de khot kum an riu ong kum ne nga o balong kata kalimti bat kajing sisa bat kajing imde omdon bawan hau pa handrai danga pat chu langi pule ke kum na gospel ke jong yones kum nang ka balai pit khot ka balai pun riu ka ong kum ne ta o bangai hau khun don kajing im bam jukut rei ta o bam ko ngu yo khun won om yo i kajing im rei kajing bitar jong oblai kan yaisa halor jong u bat gidang don sipun ki bentar ke Bible ke ba hikai yangi badai tang jisu bolong ginti show oblai andrei habangi ngap i kajing keren jong upum kapau ko ba umngai ya ka Bible bat umngai ya kajing hikai ke jong jisu bat undi orang ba olah persya bat ulah penrem jur khamtam yo upum hak ba upum mula khot song pha ba ai lat ik ta kinong mane blai thau ki bana South America ban wan ra ya ta ka blai thau jong ki ka ba ki ai kerteng ka pancha mama handrei ka ba kham so phla ka long ba upum ula ai lat iki bakin wan ra ya ta ka blai thau jong ki hapo phlau jong ka Vatican ka balong ka ying mane ba khoj jong ka balang Katolik bat ka ba khrau tam ka parthai hi barok ka we wa ai lat iki bakin ya mane blai ya ta ka blai thau hapo phlau jong kata ka Vatican
bat cucu om tangkat tahan rel ong ba ula bu yang takadur jong takabelai tau hapok jong kabetikan da kita yo kubom dai kedur ke jong kemeri lane jong ujisu rei kedur jong gi nong mane belai tau bat Mel Gibson ula ong kumne sepang jong upuk. What? Well, that constitutes apostasy. Yeah. Joe. That's an apostasy Yeah. move, all right? Worshipping false gods. Yeah, that's number one on the Mosaic hit list. You Yeah. know, Moses goes up on the mountain, he comes back down, people are worshiping a golden calf. Yeah. You know, it's that. Yeah. So you can't do that. Ang ne Mel Gibson ong ba kajingle jong upuk kalong tek kum utu apostasy lane la nyau yu kum tau breu bala ino ya kajinglong Kristan. Bat ulah penseriam ro ikjingle jeng kum kito ikon Israel ke badon hatra jeng ulum Sinai hadian ba Moses ulalai kiu sa ulum Sinai rei kat ba mu 41 pai na tau ulum rei makipat kiliyah tau ya takadur belai hakadur jeng komasi bat kiliyah mane ya taka belai tau jeng ki te kani kapor so bangan penkut no ya kani ka khubor kani kapor ko ban bu oi kajing kelih pring jongi lang bara hatu ha ei kajing net kejongi ngin bu o ni yem kini gisngi ha ka babun kinong hikai ke babha bat kinong hikai ke balam ler ru kumju kidan bat babun ki kenhun bat ke balang ke bapher kimi ke bangim sotu so thau teng teng Motive so ba behind kilong pemban these things? ji hikai bakla ya I don't kajing think im kejongi nomor kata hang nu ngin pensong nong rim The only explanation for such corruption and very clear blasphemy being brought. What do you think it Puk, is? lane haki bishop But it isn't good. I Lani, think, I think pada. we're looking at a world lane ngin where, pensong nong rim ya kajinget jini haki and this is pastor in the next film, I'm Kita gonna menbasan. try and tackle this question. lane kilin do bat kum ta ter nrei na kaliang jonga kwa ban ong kum ne ye phi prolog be jonga baro insyanya ak bible ka balong konong hikai ka jongi bat hau Jesus Christ balong unong penim ujongi bat kajing sengau jonga don kum kini kinong yalam ke bayalam bakla ya ok pai lang jo oblei rele nginum de ban ailat yaki bat ngide ban wang sundon yaki nang kata kerdan kum kinong yalam namar kene kala ban yalam bakla khamtam ya ka pateng ka ban but te dak te kene por yang penkut nong ne te sia sempat ha ka wei pat video